Bakunzi ba Muratwa Tele, aho muherereye hose abandi mwiriwe, uko tubimenyereye ko tugenda twigisha ibintu byo gusuka. Twasutse nyabubiri, nyabutatu, dusuka ibindi by'amatumbo, ubu tugeze ku bindi bita ngo imiteja. Nibyo tugiye gusuka, nibyo ngiye kubereka ukuntu babisuka. Babyita ngo imiteja, abandi bakabyita ngo ni amafeke deredi. Nibyo tugiye gusuka uyu munsi. Rero abankurikira mwese, abandeba muriyegereje cyane mu masomo yacu, kuko bisanzwe tugiye gutangira gusuka. Nababwiye ko tuba dufite urusokozo, noneho ngiye gukoresha n'inyuzi, nizo ngiye gukoza. Murabona uyu ni umukiriya wacu. Nababwiye ko mbere yuko utangira gusuka ubanza kugomba gusokoza, ugasokoza imisatsi y'umukiriya ikanoga, kugira ngo mu gihe uje kumusuka imisatsi ireke kuba ifatanye, kugira ngo nukata imisatsi yoye kumurusha no kumubabaza. Rero abakurikira mwese ndasaba ko mukora subscribe, mugakora share, mugakora like, mugatera na za commentaire nyinshi ku masomo tumaze kwiga, kugira ngo umenye ko mukurikira. Twagiye rero, mwabonye ko narangije kumusokoza. Namusokoje umukiriya wacu, imisatsi yanoze. Rero tugiye gusuka icyo baza bita imiteja. Gusuka imiteja ni ugukata imisatsi bisanzwe, nta gishasha kirimo, ni kugira umuntu akata imisatsi gusa. Dufate inyuzi, noneho za nyuzi tugiye gufata nizo tugiye gukoresha, kuko ni imiteja tugiye gusuka. Hano imisatsi turarambikaho inyuzi, turangiza kurambikaho inyuzi tuzungurutse. Ntabwo hari igihe umuntu ushobora gusuka nyabutatu nta ribi, ukazungurutsa ugasuka nyabutatu, kugira ngo, ariko kubera ukuntu bisukwa, ushatse wasukanyemo nyabutatu, ushatse wazungurutsa gusa udasutse nyabutatu. Ariko reka dusuke nyabutatu hasi. Mwabonye ko nasutse nyabutatu gatoya. Reka rero tuzengurutse mbere kuko wasuka imiteja. Twagiye, urabona ni ukuzengurutsa gusa. Iyi bayita imiteja y'amarasita. Tuzakomeza dusuke n'imiteja y'ibiryamye, imiteja ya nyabubiri. Ibi turashaka ko dusuka gusa imiteja y'amarasita. Reba ntabwo bigoye, ni ukuzungurutsa gusa uhaye ubyegeranya, kandi ubikomeza kugira ngo bize kuguha forume nziza. Ufata indodo zingana, tufate nini cyane, kuko iyo ufashe nini cyane usanga hari aho bigenda bibyimba. Nimba watangizanye indodo, nimba ari 4, komeza za zindi 4, zarangira harya hejuru ugasura ukongeramo izindi 4. Reba, turakarangije kuko imisatsi yacu iraha. Noneho aho tugeze tugiye gupfundika. Nako twazungurukije tugiye gupfundika. Tugiye kugapfundika kugira ngo umwanya tujya kugatwika kataza guhambuka. Urabona ni uku kaba kameze. Iyi niyo miteja, urabona. Ni uku niko kaba kameze. Dusuka kandi turakomeje.
basaba ngo abankurikira mwese abakurikirana aya masomo, kinereka ko mwayakurikiranye nuko mutera za komantere nyinshi, mugakora na subscribe kugira ngo dukomeze tujane. Ni ugukomeza kuzungurutsa no kubyegeranya. Kandi ukazungurutsa ukomeje. Turakarangije, nuko tugiye gupfundika kugira ngo mwitwika bitaza kutugora. Turakomeje n'ubundi gusuka. Karangije, tugiye gupfundika. Mwabibonye, turakomeje kwa kundi gusa, basaba ngo mukore subscribe, abarimo kunkurikirana mukore share kandi kuri like, munatera komantere nyinshi kugira ngo munereke ko turi kumwe. Iyo wakoze subscribe ugakora n'ama like, ibinyura byose kuri Muratwa Tele
uza ubibona bitakugoye kandi bitakuruhije. Rero ndabasaba ko mwese mwabikora kandi mugatera komantere nyinshi kugira ngo menye ko turi kumwe. Turakarangije nako tugiye guhambira. Hano nasutse dutoya kubera ko nyine imisatsi y'umukiriya wacu aba ari mikeya ku mutwe, niyo mpamvu nasutse dutoya, duto cyane kubera nyine ko umukiriya wacu imisatsi yaba ari mutoya, ariko urabona ni uko umuntu abisuka. Iyi niyo bita imiteja, ni uko bayisuka. Rero nkaba mbasaba ngo aho muri mwese abankurikiranye mwese mukomeze mukurikirane kuri aya masomo yacu. Turakomeje kwiga icyo bita imiteja, abandi ariyo bita foderede, kugira ngo n'ama episode yandi akurikiraho tuzakomeze kubana kandi muzakomeze kuyabona. Murakoze aho muri mwese, mbifurije umunsi mwiza, abandi mugire ijoro ryiza, murakarama. Lakini mbasaba ni subscribe gusa na komantere na za share.